Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Shad Pomblang ke bajulong sisen sisnem hapok ke Hima Khyrim. Menta ke kenti ke lalong ke Shongkun hadok kata-kata. Da ke Jingïarap menta pura jong ki Theh soti bat ki rang samla ha ke Shad ke kemen balapan kre hakmat ke pelau jong yeng sat usem ke Hima Khyrim. Ha ke sengi pun kut ya gani ke Shad Pomblang ha ke nyu tarik unai weng arjar kat kendai lawan sakhiru daulat jong ke jelam Megalaya utatha gotoroy ubalapan pau ya ke jing senguk kemen bau la yok ban wan yok kejat bat ban yeshim menta lang ha ke Shad Pomblang usem ke Hima Khyrim ha ke sen ke banengkong ban pendep pura ya kalek niam lek rokom usim jong Hima Khyrim u Dr. Balajit Singh Sim rengkat bat ki bakrau ki lengdo ki menteri ke Hima ki la penlong ya kalek niam Pomblang ha ka bala pom yo blang kum ke jingknya aingo show leiselong na uba ki long sim basan syar menta ya ke Hima ki hiar pateng nalor ki khon ki hajar ke Hima nongkrem upai ba babun berlin balawan ban sakhi lang ya kani ke Shad lek niam bat ki don ru ki balawan rengkat ki jingdi ka sha ka ja bat ki wei na usnem sha usnem kani ke Shad nongkrem ka khring ru ya ki nongwan jengok kai perthai na keleng bat ki bana bari ru kunjuk But this is the first time I'm coming to Nongkrem dance. This is the high point of my stay in Shillong and in Meghalaya as governor. This is really grateful for all these gentlemen to have invited me and arranged for my seeing it. It's a feast for the eyes. Beautiful, beautiful.
Usaim jong ka Hima Khyrim Dr. Balajit Singh Sim haba kren hagane gasngi ulayatho bakatna tourism jong ka Sorkar jalla kalayai Krishan pisa lakumba lai ni sausnem ban yarap ya ka Hima ban penbiang penbet ya ka jingdon kam hagaba penne pensa ya ka riti dustur lengba gane ka Shad nongkrem kaba kring ya ki nongwan jongok kai perthei nakaliang ketenat tourism kalau no Jingïarap daka cek kaba arpusan lak tengka syaka Hima Khyrim hakabala IT daulat ke jela Meghalaya utatha gataroy rengkat uba Preston Tensong sembut Menteri Rangba u MLA ke Nongkrem constituency uba Lambor Malngiang u CEM ke KHADC uba Tenwell Khar u Deputy CEM uba Peniat Sing CM ki MLA bat ki MDC Shad kebangi pendap man kesem sisin cisnem Objektif program Shad Nongkrem. Kalau ngobrol jangan aku musim Hima, mereka dia kerjaan juga kejar. Untuk kerjaan lo kerjaan step, demi bulan orang senyang, nama lagi senang, dan peni ba, kita kerjaan senia, hak kerjaan penyiat, jong usim berkedorbar juga, jaga sejar kedar, berkam tanpa pengiwa, jaga kerjaan kerku juga kurat, dalam ta kebit kebiang juga, dalam dia kerep kerjaan ketrik tak kamai kerji, dalam dia hak kam senong kam thau bagadai ban isungsuk pramarjan dari yoga sencer senong ba kuat basai ba ai kasuk kasan ba bahamnyat karoi kapar yaki kun jong katu senong te kadai marta begindang yaya yo ba jaga jing kesan nomor ngin le kuat le subah gajin secar bakanum bakla nomor ngide ben long kanuksa yaki na kamanta kayeng kesem ucugi namta senong thau Hima bi jing berkawai te ngit marta sam lai babun bawan mi sim ta ka Shad kan thai bisrang kin long maki kin nong kit tin nam ta ka burom Hima chalai yeng sem sim taw ba ni im om tang nam ta ka bamanta de kham ta me nam ta ka lawai ba ki ba sam la ki khon rit jeng ki don ben sim ta kalau ngi snga ni bro pe pe ya lawai jeng Hima ka bi jeng ka Shad Hima rem kalau maka stang maka berang pensa penek Ikerti jok benar pok Hima jungi hagri berkobai. Kalau kadang kam nomor ta, ladang ide ben im ko jebrio. Kebatip ya lo kajong terai, kebadan lo kajong dor, kajong kerpang, kedai kamram jungi ben pensa. Ya kita ikerti jok, belaseng long som cua, ya secara terkait kediam, nalor kajong nang start pengiwat, bat kespa kajar pesai pengiwat kajong multa. Kamram bokraw tam kalau misalnya kita mensong tu ya ke keba long suau labut long tanjungi bat nam tanjungi bat sipateng menuan si junom kat bukuran dong ibit bakari bi juni kan yedon kum rengkat jejar kalau kan jejar terairi klem sakta juga hok kenyuka hakibai begitu.